I can heal. Where there are wounds I can bind, and hunger I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. Where there is hate, I can confront. Where there are yokes, I can release. Where there are captives, I can free. And anger I can appease. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. When comes the day I dread, to see a broken world, protect me from myself grown cold, that your people I may behold. When there is fear I cannot lay, where there is pain I can heal, where there are wounds I can bind, and hunger I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me hope, that I may
I can heal. Where there are wounds I can bind, and hunger I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. Where there is hate, I can confront. Where there are yokes, I can release. Maya pa abak po kaya kayungan, Domingo, ingkadwang pulong Domingo ning karaniwan a panahon. Kapanyawsan karening magpari, seminarista Jefferson Gambito Bacani, seminarista J.Car Suniga Silva, at seminarista John Senon Dizon Tulio, maordinan bilang diakono. Iti maganap king September 23, 2020, Miyerkules, alas 9 na po ning abak, King Archbishop's Chapel, Arzobispado de San Fernando, San Jose, San Fernando, Pampanga. Nung atin kayo pong balong makasumbagal king karelang ordinasyon, malyari pong ipayabot tamo king kaya katamong mismong kura paroko. Para king kapasalamatan, Johanna Gonzalez Nicolas, Dan Hiro at Orlando Garcia. Para king kapasalamatan, king Aldoring Karelang Kebaytan, Yula Marie Salas, Jeneline Garcia, king kayang 40th birthday, Rosita Tombocon, king kayang 87th birthday, Digna Magat, king kayang 60th birthday. Para king personal kayadwanan ng Joel Lacson. Para king malagwang kapaldanan, daring makatuki, Christian Noah and Celia Dayaw, Marites Suarez Tombocon, Lina Lansang, Ernesto Godoy Silva, Rita Pangilinan, Imelda Maglaya, Ernesto Dizon, at hanggang kakaluguran at kamag-anak masakit. Pakyabetala naman po, para kingalananggang kapaynawan ding kapatadtamong mayango na biye, Sofia Suarez, Ricardo Samson Sr., Angelina Santamera, Lorna Nalumen, Horacio Ocampo, Carmen and Piolo Ocampo, Monsignor Francisco Lansang, Father Larry Sarmiento, Rosita S. Marinas, Danley S. Serrano, Soling Sanchez, George Paras, Mylene Fio, Guadalupe de Gapria, Lolita and Cesar Manalili, Margel Mateo de la Cruz, Leonardo Coronel, Maria Teresa Morales, Catalina Carrion, Elena Bautista, at ding sablang kaladwo, King Purgatorio.
Talak at tamo po, ban makyabe, king dalit a pamuklat. Kiligyon ng igpampo ng anak, panimbanan ng Espiritu, Amen. ing grasya ng inutang ng Kristo, ing lugod ng Diyos, ing pamakiyag king banal na Espiritu, yung manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka, ante mo rin. Maya payabak po. Maya payabak po, among. Gidaon tayo po yung kakatang misa, mit mong kapasalamatan, karing grasyang pikalob ng Diyos kakatang. Makanyan mo naman di kakatang petisyon at kayadwanan. Lalong-lalo na retang malahala mapamangailangan. At karing panahon may kulang tamo, mga hindi pantamo, king grasya ng Diyos babiyan na kakatamo. Mangyatang kapatawaran kaya, karing panahon, itamo mismo, may kasala tamo. Itangan po. Magkumpisal ko, king Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapo ko, kang Santa Mariang Kapilan man Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos aginuta mo. Ing Diyos sa may payang tutuko pakaluluan na katamot, king pangapatao da rin kasalanan tamo, dala na tangan sana, king biye alanganga. Amen.
King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa Manalangin tamo. Ganakantala po rin kaya katamong panalangin at intensyon king kaya katamong misa. O lubos mayupayang Diyos, kapilan man malugod daig pa, inglingap mo lalagpas karing angganan daring lahi at bansa. Miraras ang kakaring puso ting sablang mabiye. Mananasanang ding pader, abibidimi, king makapahunang pamanatol, pilatan mi, malasakla lalam ning alino, ning makayatsat mong malugod agamat. Itiyadwan mi, kapamlatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat king libro ning propeta Isayas. Ngana ning Ginu karing taong pinili na. Lumwat iligtas da kayo, inyadaptan yu itang mayap at matulid. At sasabyanan ning Ginu karetang taong dayuan, ameging dake ning balen a pinili na, amalugod at susuyo keya, ampon mangiling king aldoning sabat. Ampon tapat tutupad king keyang kasunduan. Idalara kayo king Sion, king bundok kong banal. Dinan da kayong tula king kanakong bale pipanalanginan, at tanggapan ko la ring ayin sakripisyong darawon yu, king kanakong altar. Mayaw siyang bale pipanalanginan ing templo ko para karing sablang tao. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo, O Diyos, bustan mong puryanda ka ring sablang bansa. O Diyos, bustan mong puryanda ka ring sablang bansa. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kesana, king lupa mong malam, baning meto sikluban, abalo na ing keyang kaburian, at ing pagkalubnang kaligtasan. O Diyos, bustan mong puryanda ka ring sablang bansa. Bustan mo lang bansa, tumulala at dalit masaya. Uling alang pamangabiran, ingkeyang kayatulan, karing sablang balayan, at kayakalang patnubayan. O Diyos, bustan mong puryanda ka ring sablang bansa. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ing karelang puryan. Ika sana ing puryan ning meto sikluban. Panwana nakatamungan ning Diyos, sana igalang det pitakutan, nuka rin man. O Diyos, bustan mong puryanda ka ring sablang bansa. Pamamasang ibat king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Ikayong pagano, oy ni ing asabi ko kaya kayo. Mipadala ko karing pagano anting karelang apostol, at ipagmaragul ko ing kasuywan ko kaya kayo. Mekad king kapamilatan naniti, ding kanakong sariling kalahi, apangalalwan da kayo, tungkol king lingap ko kaya kayo, at king paralan ayan, malyari ko lang iligtas ding aliwa karela.
Nung kanitang ding kalahi ko mi sakwila, ingyato naman milapit ya king Diyos. Pota kayang matanggap lang pasibayo keya, nanu ing maging bunga naniti. Alang aliwa, nune ing pangasublirang bye, ring taong metena. Uling ebyasang manaliwa isip ing Diyos, tungkol kingkeyang pipilinan at panwanan. Tungkol naman kaya kayong pagano, kanitang minuna, kayo maminto king Diyos. Dapot ngeni, tinggap yu ing lunos na ning Diyos, uli ning era pamaminturing Hudyo. Makanyan mo naman, uli na ning lunos kaya kayong tinggap, ding Hudyo ngeni, maminto king Diyos, ban ila naman, malyari rang kamtan ing lunos na. Uling pepabure na lang may nga bihag ning Diyos, ding sablang tao, king karelang kapanyalan sangan, ban malyari ng ipakit karela, ing keyang lunos. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po, ban parangalan, ing mayap a balita. Jesus, penaral ne ing mayap a balita, tungkol king kayaryan ning banwa, at pepakayap nala naman, ding tao, king miyayaliwarang sakit at kapanamdaman. Ing Ginoo manatili kaya kayungan At kaya ka, antemorin, pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka, o Ginoo. Likwan ing Jesus ing Genesaret at mintaya king sasakupan daring syudad daring Tiro at Sidon. Ing meto nga kaya na ng manuknangan karing lugalayta, linapit siya kaya at dinulang ya nga na makamal kong Ginoo anak ng David, malunos ka kanako. Malunos ka uling alipanan dayang demonyo inga na akong babae. Masakit siyang tuto daralanan. Dapat enemambitas ang pegibatan ni Jesus. Linapit la rin kay ang alagad at pegsabihan de palakon yun kaya katamo nung ali nakatapagudutan tutukyan at tutuyang masigla. Kanita nga nang may kibat Jesus, mitubot ko bukod mo karing tupa malilili ning Israel. Panamdam na kaniti ingkanay na dinapit ya siniklaw king harapan ng Jesus. So panyug po sana Ginoo nga nang may kisabing mayap. Dapat may kibat Jesus. Mayap ingkwanan mo yung pamangandaring anak at yugsiya mo karing aso. Tutupoy ta Ginoo nga nang may kibat ng babae. Dapat ang yang ding aso, makapaginabang la, king mumug ang mayugse, king lamesa ng karelang amo. Kanita nga nang may kibat Jesus, babae, matibe ka at katibe mo kasalpantayanan. Matupad ikya kang aduan. Kanita mo rin, kinayap ya, ing anak na ning kanay na.
Kapatating may pabalitaan kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilig yun ng igpampuan ng anak, panimbal ng Espiritu, Amen. potang sagad na ka. When you are at your rock bottom, nga na po kay Ingles. Potang makisabi kang mayap, potang magpakumbaba ka, potang akmulan mo yung kamarinayan mo, potang lalapit ka ring makasahop kaya ka, potang magparalampu ka. When you don't have sense of entitlement or even a sense of right, for all you know, all is grace in humility and hope. Hingke gana-gana nga nyawaran mo grasya, bukod mo kaya kang panibatan ni kaya kang kasalpantayanan, kababanlok at pag-asa. Ini po yung kabilyanan ng babae taga-Kanaan. Magparalampuya, magsabi ang mayap, magpakumbabaya, arapan ng Ginoo. Lord, please, even the dogs eat the scraps that fall from their master's table. Potang ating kang anyawaran, akmulan mo yung kamarinayan mo, lumapit ka at pasahop ka. Masakit po ini. Ati ko pong confession kaya kayo na, mangumpisal ko kaya kayo na. Ako buring pasahop. Marine ako po. I'm ashamed to ask for help. Marine ako pong mangyad pabor ka rin tao. Itambala mo ako bisami kakautang alop. I never approach any institution for help. I don't like to fall in line to be helped. Maybe it must be my pride ne po, tagmatas ko fried chicken. Pero sorry, tutupo ita ka na ako. Nung kati po sasawap kaya katamo, kaya mapila na bulan, may karelief tamo, ting may miyabyas. Ako man po sinulat. Ako po pepasawap, ako may so panyo kami, kaya hindi sapong bato, makalunos kami. Ali ko po. Pero ti sinabing, mong makailangan ko kaya nana. Nang kailangan nyo kaya nana. Pwede kayong magpadalang abyas. O, salamat ako. Pwede kayong magpadalang dilata. O, sige nga ako. When they take the initiative, ilang munang mga to. Pwede kayo sumao, pada. O, sige nga ako. Pwede ko sumao pa. Tingin pamangailangan kayo ni. Pero, itang lumapit ko, pasahop, lalo na itang personal po na itang para ka na ako, alik po gawin ito. Minsan ginawa ko sulat, kaya sabihan daretang kaluguran ko, mong gawa ka sulat ba kanita yung ibigay mo kitang kaluguran ming meto nga na, bang niya maging official? O sige nga ako. Pero mabayad ko po, potang papasaw. Diyan kaya kayo po. Pota pong ati kong tatanggapan na sulat, papasaw pa yung pisamban, marine ako po, tutuman ini. Mapanasinopan niya yung pisamban, kaya katang parokya, ako marine. Dapat naman sopan niya kayong parokya. Dapat sopan tayo kaya katang pisamban. Dapat sopan tayo kaya katamo mismong pisamban ketiking sapang bato. Siyempre, sabihin, ay madakal naman sasaw paliwan tao. Siyempre, bilang Paris Presyo, I also feel pride na potang ngita mismo, susopan tayo sa relita mo, suya po ita. Kunyari mo po, masakit yung kabilya, natita naman sobra. Sopan niya po yung parokya yun. Ang yan potang liwanag niya ako yung pari. Nung masakali sopan niya yung parokyayo, ini pong parokyata mo, liwa po yung pari niya. Don't make the confusion. Pota sinab ko kayong pisamba, nene mapupunta ka kayong pari. At kailangan na po ito, baging tamong sustainable. That we can help our own church. Di na masasaw paluan tao, din taga San Fernando, taga Santa Rita, rin kay Gilop Clark, din Mabalacat, din taga Angeles proper. Opo, din mo na masasaw. Pero, kunyari mo, ako yung tatang nyo. Pag maragulguwari, kayo rin anak ko. Ay, okay, tamo mo anak. Susopan din nakataman din makwal tatasiping balay nga, tamo? Naman po yata kahit eh.
Ako bilang pares presyo at ikaw namang pride. Buri ko nung ati sasawp kaya katamo, manibatan kaya katamo. Hanggang agyuta mo. Ana po kasakit hindi lana na nining babae Kenny. Linapit siya kang Jesus. Magsabing mayap, magpakumbaba, magparalampu. Mangyadiyang sao. Para kayong sarili na, para kayong anak ng babaeng miyalipanan, demonyo. Ito pong salitang miyalipanan demonyo, naman siguro literal, she is possessed by a demon. Nang kay kanitang minunang panahon, potang masakit ka, sabihan na agad, miyalipanan ka demonyo. Maybe they cannot explain maybe atin niya pong psychological problem or atin niyang sakit na naintindihan o kan manibatan, pero masakit siyang masakit daralanan ng anak na. Potang gawan mo ita, agyo mong gawan para kareng aliwa, para kay sarili. Ining akit siya po, obat malalaming kayang pamagsabi, uling ining babae, aliwa man ni sarili na, kayang panyawad. Naman panyawad di sarili na, panyawad ng saup, ining anak ng masakit. Potang malugot ka, itang kaya kang lalapitan, mamparakya ka, milako ko itang marine mo, milako itang katas mulub. Aga na ako po, siguro ako man, I'm not willing to approach for assistance because I'm afraid to be rejected. I'm afraid to be embarrassed or I am afraid to be humiliated. Siguro tatakot kong may pakarine, tatakot kong matanggap or I will be rejected. Nata sinabi ng Jesus, imbabiya ko mo para ka rin anak na ng Israel. Nakamananak Israel, tagalwal ka. Kasakit po itana. But she was still willing to not let go. Aranasan niyo na po ita. Itang magsabi kayo pero muna bala mo yan may pakibatan. When your prayers are not answered, ating ko pong pangading bala mo may pakibatan. O kaya nung may pakibatan man ale, o masakit ang bala mo taman masikaso. Ito po yung karanasan ng babae. Uling maragulyang lugod yung puso na. In my confession to you, I would like to say, pota kulang pa'y talaga lugod kayong puso ko. Kalupa ding lugod ng babaeng iti. Jesus, sigit na yung matindi ng kasalpantayanan, niting taga-Kanaan. Pero ako buri ko na masabihan, akakit mo naman siguro ng Diyos, yung matindi ng lugod nining ima, para king kayang anak. Ing matinding lugod ng pengari para ka rin karelang anak. Wari po kayo, lalo na rin pengari. Gawan yung kega na gana. Banglang bipaldan ding anak yung masakit. Nung atin mamikipeligro ka rin anak. Neng kahit ipapengaring, ako na mo, Ginu, maliwan na sana yung anak ko. Anak kya pa mo. Ako na mo. Di siguro yung aluang pengari, potang mga dila. Agyudang lumakad makasiklod. Kaya arap ng pisamban. Unin pong lalakad da, liway sarili da. Itang usadang magpanatala para kareng anak ng masakit. O kareng ating pamangailangan. The tremendous love of a mother. Kanita po, aga na ako, itatangko, kalupak yan naman. Matas kami pride, itatangko. Kasi tatang ko po, masanding na yung manobre. Manager po kayong bangko itatang ko. O nang atin di natang panahon, may kasakit siya naman. Kaya ba't may makbunga yung pinatubo? Kaya ba't itang bangko da, may saraya. Makalup ko seminaryo kanita. Kanta kaya paikiti tatang ko, may pilay tatang ko kaya DSWD. Bangyang may accept yung wali ko kaya National Kidney Institute for social welfare. Kasi po po ang tsuka kay social welfare kay taking hospitalita hanggang naman ngayon kay NKI, National Kidney Institute. At ika pong discount hanggang 50 hanggang 75% ng discount. Uling pong yung sakit bato niya, sesenyo po rin batuyo. Potang may sakit ka kayong bato, mo na balik. It's irreversible. Ne po. Yan, potang creatinine umatas na yan.
minum ko punda nung mingat kayong masalese, isesenyor yung batuyo. I'm conscious of that kasi migdialysis siya itatang ko, migdialysis siya wali ko. Magdialysis siya ngayon itambapa ko. Nyapin po, tatakot ko po tayo ako susunod. Uling lahimi Sesenyo la po dahil batuyo. Uling nungali, kalupanan na Talaga po tang masayit kang ninupo kayo rin ating kamagana ka magdialysis. Naman tang magdialysis ka mo nga 2 bulan, kaya batalan, ali. May nasa tuloy-tuloy pa magdialysis. There's no going back. Ang yang ima ko kanita, uling at kay social welfare, na masaling panulo ring doktora, na masaling din ang panulo ring nurse, din ang dakareseta, bumili po kayo ng gamotan, alay mo supply yung hospital. Sali ka, kaya luwal. Kaya ba't ima ko, nang kaya kayong magbante, seminarista ako, maglakad jaro ko, walas jesting bengi. Diyan pano reseta. Muntaya kaya taking EDSA. Kaya taking East Avenue. Maglakad dya po. Kaya ba't sabihan na pang mako, ay malapit siya mo. Malapit siya itang pupunta lang kung pharmacy nga na. Kaya ba't po, bengi, luwalim, ako na mo, ana. Ay nakpaluwalan. Iyalugoy mo ako, maglakad diyang lumuwal, saling panulo. Ngayon po magmaneo na ako, ngayon mag-drive na ako po. Belikan kita lalakaran ng mako. Man pala malapit, karayo na pala. Mamsakit ang National Kidney Institute, malapit siya kay Quezon City Circle. Kaya ba't po lumuwal ka king EDSA, tsaka ka magbakle. Kalaot na po. Ating 5 kilometro, lalakaran ng mako. Pero ay man mabayat kaya. We call that tremendous love. Potang lalapit la naman PhilHealth, PCSO, for Health. Baliya po itang Quezon Institute, QI. Dati ka rin yung PCSO. Pupunta haram ka rin mga ako. Ang wali ko. O nang kaya kayong Provincial DSWD for Health. Akmulan mo yung kaya kang marine. Bakang bipaldan. Baka ng ating panulo makatanggap ka sao. Aga na kake po Apuseto, kaya katamong dating obispo, arsobispo, nga na pong Apuseto. There will be a time before all, sorry po, pasibayong kaya, there will be a time that before God, we are all beggars. Nga na ning kaya katang arsobispo, kaya ngarapanan ng Diyos, dataging panahon, maging tangan magpalimos. Potang magpalimos ka kay nga pong Ginoo, magpalimos kong grasyang mipaldan niya sana itata ko. Ginoo, magpalimos ko, pangadi ko, ipaldan niya sana yung anak kong masakit, o ima kong masakit, o mibalik sana yung kabiyayan, o mikaobraya sana yung anak ko. Kaya miyaliwang paralan, kaya ngarapan ng Ginoo, magpalimos tangan. Because we have no sense of entitlement. O ita sabihin mo, karapat dapat mo nga ako, sopan mo ko Ginoo. We can never say that. It's grace. Mo pag maragul agyu ko. Mo pag maragul dapat mo, sopan mo ko. O ako yung karapat dapat. When you feel that sense of entitlement, kaya palagay ko, mas masakit kang tanggap grasya. Lord, please, even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters. Potang may nabu, pwede na ako po ang giyang mumugmong manabog kayong lamesa ng kanakong Panginoon. Anyapin po yung sinabi na ita, nga na po nining kaya katang Ebanghelyo, I have not seen such a great faith. Woman, you are a woman of great faith. Sinimba ko po itang Domingo? Meto ka Domingo? Nano sinabi na naman kang Pedro? Na sinabi na kang Pedro, itang malikasing hangin, may basaya, lalakad siya kayo ni Pedro, makahirap niya kang Kristo. Bigla yung limbog Pedro. Bigla yung limbog. Mika kunuya, na sinabi na kang Pedro, O you of little faith, why did you doubt? Pedro, ika naman, at kalati mo kasal pandayanan, at magduda ka. In contrast to this woman who is totally
an outsider, and yet there is faith outside. Ngayon pong panahon na ini, 2020, kaya kata Santa Iglesia, kaya kata talagang pagselebran, a year of ecumenism, inter-religious dialogue, and dialogue with other cultures. Naita mo sanang Katoliko, magintang maluwala sa paglalawe. Itang Katoliko, itang taga-Pisamban. Sana maluwalas ta panlalawe kareng kapatid tamong kalupa kasalpantayanan. Bakit? Uling ilaman nating lang kasalpantayanan nung ating ka. Ilaman natin lang lugod nung ikating ka. Ilaman kalupa tamo, lalapit laking Diyos. At inlanong pamangailangan. Nung kailangan talang pangadi, nung kailangan tala sopan, nung ating tamong aibye, iting kaya tamong pamisan metong, king kasalpantayanan. Misan po, potang talagang malugod ka, ibihe mo nga ng agangagyo mo. Misan po, kiem baryo, at ikeng kita babay, anerugo kalati, sasakluya, ing sasakluan ng daruma, nakarakal. O nang may katapilan na yan pumigbalik, din kayang timba, ano pangaragul? Yan, kalati. A poor old woman carrying a big heavy pails of water. Nyadangin niya po, when we asked why is she carrying so much water, o tiyang mo mamuat, ating pamilya na, nga na po, para kareng anak ko lapure ni, malatila pa, at masakit siya po yung asawa ko. No big deal. Mga latila pa po rin ang anak ko, masakit siya po yung asawa ko. Paita mo yung pekibat na. Tsaka na nabiduat, teta kayo lamin. Alaya man, eman magdabog. Eman marine, tangay, makarine, man wakumbigay, makarine, ali. Bakit? Uling malugod na. It's not pride. It's not about what people will say about me. It's not about how people look at me. Lana ang pakialam, nasa biyan da recipe kong bali, mamot kong danong. O kalyanda ko, ako malagong kalupad da. Ali, uling lugod, ing mumuna na, kayang puso na. Ing lugod, kareng anak na po yung asawa ng masakit. Potang iti, yang kaya katamo nga tiyun, naging biyata mo, kapatad, maya pa oras kaya ka. Because of your tremendous love and your tremendous faith, you will really experience the grace of God. Ating pong kilalang iba't abroad, anak kaya pa mo po, bunso rin anak, kaya tang pamilya nga ita. 4 siyang banwa abroad. Sabi ko na po, Saudi. Kanita pa pong bayo kong pari. Kanita pa pong, balya pa po, naiya ng at iba pong duty free. Kanita tin duty free kaya ni Clark, ne? Kanita, yung minunan duty free, ala pa Clark, kaya taking airport ka rin, king naiya. Alalo pa yung Clark panita. Nyata pong minuli, kaya ba't ni nga patabanoy, ng anak na makabane buwak. Kaya ba't po may dagulya lalaki, bali po ng obra na ka rin, labor area po, 20 tao ya. Ingimana, public school teacher ya po. Nakalupang yan, kanita po talagang mas magkasayla rin teacher, netaminun ng panahon. At saka marakalabi kakapatid. Niyata pong muli yan yung bunsong anak, lalaki. Siyempre, favorite na yung amana niya po, bunso ya. Niyata pong sa ganang di kayong nai-airport, sabi na, ma, etapa mo muli, pag duty free da ka. Ana? Ito na pong imana ni. Niyata mong tala po kaya taging duty free, ana. O ma, o ini, o ini, bagay mo ini. Mag-lotion ka. Loan may mas mura yakin niya, tin duty free. Potang bayo ka matutut, mag-lotion ka, bante ka, mangas pa ka, balat, lo mo yung gabat mo, lalangi na kabalat kayong kakapipi, kayong mahalan na rin kapatid ko. Kaya ba't po, ay, nakali na ka, gagastusan. Ay, lima nga na. Nano pamburi mo niya, ini nga na. Salita ka sapatos, sana, salita kang, nano pamburi mo nga na. Dempaw na kang kusari kong chocolate nga na. Ika ma, salita ka sapatos na nga na. Ay, anak, kaya mo ko sasali sapatos, matuwa na ako. Ma naman, balo ko naman kanita po, tang magipagkasal ka, bandam ka sapatos salita ka sapatos, banta po, tang ating okasyon natin. Sales lady, salime, sulot mo ang sapatos si Mako, chay, detang mga display. Pasulot mo kayo. Anak, mo na pigagastusan. Ay, Diyos ko. Kaya ba't kinyak ya po yung anak na? Tangi ba't Saudi? Kinyak ya. Sabi na kang imana, ma,
nung balo mo, apat kong banwang panayan ining muli ko, kaswelo ko, isalida ka, uling kempuso ko, ikay ngisipan ko, kanita nga tsuko abroad. Pagbigyan mo na ako, ma, kaswelo ko ini, kung magkasakit, kung magsakripisyong mabayat ali, mabayat kayang lupo yung gagawang ko, uling kalguranda ka. Ikitsupo ita, potang ating kang babye at iting bibye mo, ibat kayang lugot, maswelo ka, mabayat kaya lub, mo pagparangalan, mo papahutang alub, mo pagmaragul. Nga napinining anak, ma, nung mas matas ko sweldo, igit pa ken, ibiye ko kaya uli rugong laborerya Saudi, ining anak na. Ita ing tunay lugot, igit pa kanyan, ibiye ko, nung ating kumo. Iti saning kaya katamong lugot king balang metong. Uling yan mo naman ang lugot ng Diyos kaya katamo. Iting kasalpantayanan, papasyag tamo, yang kaya katang pagselebran king misang iti. Kilagyo ning igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Talakatamo po ngayon ni kapatat, ipasyag tayo ing kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at kang Yesu-Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin tamo, kigikatangig pa, at ibukulat na kayang puso at pibale-bale, karing sablang magdulap kaya nga tapong makibat, Ginu pakiramdaman me ingke kang balayan. Gino pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban ing Santa Iglesia, maging malingapya, king bie at pamangailangan ning yato, ngening kasalukuyan at atoklasanala, king kayang inspirasyon, ding dalan painturo king kapanaligan Kristiyano. Manalangin taking Gino. Ginu pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban, mikalugal king makalaganap a iglesia para king kultural ng pibandyan ning balang bansa at para king pamipasyag king metong mong parehong kasalpantayanan king yayaliwang lengguwahi at porma ning pamipahayag. Manalangin taking Gino. Ginu pakiramdaman mo ingke kang balayan. Banding Hudyo, ing minunang balayan a inawos ng Diyos, akit dang matupad ing karelang kapanayan at misa na yaldo atok lasande i Kristo anting karelang talapagligtas. Manalangin taking Gino. Gino pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban abuklat tala king kaya katang pusot pi bale-bale karing masakit tanggapan ding dayuhan takas dingalang kapanintunan at kalulu biktima ning kalibakan at pamipasakit. Ban gawan tamo ingke katang agyu, ban iyabe tala king makatawo at makakristyanong kapamisanan. Manalangin taking Gino. Gino pakiramdaman mo ingke kang balayan. Ban itangang at tsuketi, mika makisabaltamo naman karing aliwa at ala keti king uling miwalela king Santa Iglesia, banding kaya katangbye, ipahayag de i Kristo karela, ipanalangin taking Gino. Gino pakiramdaman mo ingke kang balayan. Ngeni po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Karaking kapasalamatan ng Joanna Gonzales Nicolas, Dan Hiro at Orlando Garcia. Paraking kapasalamatan king Aldodang Kebaitan, Yula Marie Passion Salas, Jeneline Garcia, 40th birthday, Rosita Tombocon, 87th birthday, at Digna Magat, 60th birthday.
Paraking kaladwa o paraking hanggang pamangailangan at personal ng kayaduanan Joel Lacson. Paraking kapaldanan na rin kapatatang masakit Christian Noah at Celia Dayaw, Rita Pangilinan, Marites Suarez Tombocon, Lina Lansang, Imelda Maglaya, Ernesto Godoy Silva at Ernesto Dizon. Paraking karing hanggang kalagurandang mayangubye, ing kapayapan karing kaladwada, Sofia Suarez, Soling Sanchez, Ricardo Samson Sr., George Paras, Angelina Santa Maria, Maylin Fio, Lorna Nalumel, Guadalupe Vega Fria, Horacio Ocampo, Lolita at Cesar Manalidi, Carmen at Piolo Ocampo, Margel Mateo de la Cruz, 40 days, Monsignor Francisco Pax Lansang, Leonardo Coronel, Father Larry Sarmiento, Maria Teresa Morales, Catalina Carion, Rosita Mariñas, Elena Bautista at Dandy Serrano. King kataymikan, idaong talaking Diyos, ding malalamtamong pamangailangan at panalangin. O Diyos sa ikpami, diyan may kaming kapakumbaban, kapibabatan, kasalpantayanan, kalupa rin babaeng may nibatan king kanaan. Sa upan mo kami ginung maging mababalog, king nanumang grasyang yanyawaran mi keka. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Manalangin Palakatang. kayo kapatad, banda ating kaya katandaon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayan tuto. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginutanggapan mo rin kaya kaming sakripisyo, ating metong banal a pamilibayan regalo. Kapamilatan ng pamidawon mi, ipagkalub mo kaya kami, tanggapan mi muna man sana, ing regalo ning kaya kang sarili. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, ante mo yat rin. nayo reng puso yu. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayo ng Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit. Ing pasalamatan da kang parati, anuman ka rin. Inya mi kasalala, ing kaya kang anak at mi parayula, king siping binalik mong pasibayo, king kapamilatan ning daya ning anak mong mapaminto, king upaya ning banal mong espiritu.
Tinipon mo rin kaya kang anak, kaya kang Santa Iglesia, ban maging metong la, ikpa, antimonong makanano kayong metong, ika, imbugtong mong anak, ating banal espiritu. Ulinita, kambeding sablang koro, ring angel karin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe kingalang tok ng dang pamamaya kapurian kaya ka, at gaming ang kakanta. Tunay kapin ba na loig pa, ikang panibatan sa blanca banalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa naratingayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ni ginuming Kristo. Bayami daon kusang lubging pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pepasalamat siya kaya. Piraso na at binyan ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananiya. Iting ka na akong katawan na midaon para kay kayuman. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbay talang hanggang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan daptan nyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ni Kasalpantayan. Inyang yan igaganakan mo kamatayan pamanyubli ng miyabian ng anak mo. Daraon mi kaya kayo tinapin imbiat kalis ng kaligtasan. Lahat ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakat harapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, kiki kami nga sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami nga tingmetong ning banal espiritu. Ganakan me o ikpay Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugut kamberang Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Obispo, ding sablang pari, ding kapatad ming malugod na susuyo, magobro at sasaw, king kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kay kaming parokya, king Banala Cruz. Ganakan mula na ba ni kapatad ming pepay naon at maninayang subling miye, ading sablang mayango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kayangan. Gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye, alanganggaban kaya benang Maria, Birhen nin Diyos, San Jose kayang esposo,
ding sablang apostol at santo, San Roque, at inupat king malmong kaburian kikakaban ng panahon, purihan dakat paligayan, kapamalataan ng Yesu-Kristong kakanganak. King kapamalataan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mahusta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kay katangan. Ikabos mo kami o ginungking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu para ti kay migabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang biyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwag ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni aming kasalanan, no nelawan mo kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan nagpangking kaburian mo. Iga mabibiyan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo, yang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimorin. Pasyag tapo, migakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kaya ko nga.
Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milalako, king kasalanan ng yato, nuwan la ring mayaos, king apunan na ning kordero. Gino, ako matampang tanggap keka, dapat iyakas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot ing pauli na ning pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana pa ing tulot, kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Si Claude, tama po. Oratio Imperata. O Diyos ay igpami, lalapit kami keka, kaniting pamangailangan mi. Ban ipaglualo mo kami, laban kaniting coronavirus, na marakal na inangobye, at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ing kalam mo, para karing sablang tao, amiyatasan, ban panigaralan ing penibatana niting virus. Gawang masampat aparalan, ban ayuwasan ing pamipakalat na niti, ampong makapaninton lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan mula ring kaisipan, ampong gamat da, ring mitagulaling king pamaningat kareting masakit. King mipnong lugod, kaingatan, ampong gelingan,
Makanyan mo naman, karing sablang manigobra, ban makapanintun masampat akalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan la, ban manumbalik ing karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalub mo, ing kalam mo, para king ikakayap daring sabla, ampong makaibye masampat asawop, karing pamangailangan da. Itiyadwan mi, king kapamilatana, ning ginuming Kristo ng anak mo, ang mabibye, ampon mag-ari kambe mo, king kameto nga ning banal ay Espiritu, Diyos, manggaman, king alanangga. Amen. Nuan a Maria, kamasmas ding salunan. Panalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel. Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo, Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro, Kalungsod. Panalangin mo kami. O Virgen de los Remedios, Santo Cristo del Perdón, kaya pumanali. Talakat tamo. Manalangin tamo. Paming mapamakalulu, kapamilataning sakramentong pisan metong mi, kang Kristo, at kapamilataning pamakiwangis mi ketiking yado. Apakyabutan mi naman sana makapakirake kami king ligaya karin banwa, anong nuya mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing ginuman at iliya, kaya kayungan. At kaya ka, ante mo At rin. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Kilagyoning ikpa, paninganak, paninbanan ng Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa, midaune, potang sagat, tanang sagat, lumapit tamong mitmong kasalpantayanan at lugot, King Gino. Salamat, King Diyos.